Menteri Ketenat Animal Husbandry and Veterinary ubak Sanbor Shulai haka artarik ujalli ula pentip ba ula depha ya kejing terwa syaka sarkar jalla ban sengno ialah kejong ke Veterinary Science University hakar dem kulai Riphoi District bat kejing lut jingsap bantai ya kene ke skul ba kan kot syaka saus pa kelur tengkah. Habi akran pakinong patay kubor upa Sanbor ulong kisamla jong kejala ki habbanit pulis ki waypat kejala ban endala don la kejong ki university kan pensuk kisamla kamtab ikitu ki bawan ki longying baduk ban lait puli pentebet eladi ulong bahaka veterinary university nak ban ajeng hikai hadu shihajan ngut kisamla puli bat ya kejinglut jingsap bantai ya ke skul ba en penlut da ke sorkar pedeng bat en sakmi ni penyat pat ya ka da ke sorkar jela. Kan ke veterinary university yang ngila initiate kum tu te ka DPR ngila dapat krea ban sina yang ada ka veterinary university apa headquarter apa kerdam kulai nomor ke department ka dan ka jakak ba bas tu ka long feasible nomor taban sina yang ada ka university Teka DPR ru barka estimate ang turu kalong 400 crore. Saus pa crore. Te haga next cabinet kini ilapun kre ngin place ya haga next cabinet kapan long lesi harin ru tarik harin bawa UCM ulawan apa Geneva. Ban really receive itu ka state award. Te harin juga tu tingin sa clear na po kabinet hadin bala clear orang tu tingin sa ra pat ya ka yang ada proposal ban ya support Delhi ba ngalada biar communicate ru men simtayo badu minister juga veterinary te bangin supply ingin sa ra ingin selia kendu yo ka ya kata details pa ngapalaban nong tekalong maximum belum kat ke Central University tengmut try galaban pediang try dagi news pa praspa ngot maybe up to 1,000. Berkacakai kum kabalong menta ke bagi ki ke engineering wing jung kilalen kacaka kadang don sabu kembah saupo akar. Kum kabalong menta kisamla jung ki puli kalan veterinary. Na postir jung ki habli puli siapa? Kabajan dek kare hapo hati. Wasam lajun la kajong ka hospital la kajong university yang tai. Te lada pisim ya gini ki samla jungi ki balik puli veterinary nei te lada ki beduk ki bawan na kay baduk ki bapli kat no ki mi pa habdi sedeki masih habdi sedeki jingdon jing em hayeng ban pen nang pen study kun ban support ya ka expenses ke jongki te dangi ladon da jong lajong hang ne ga kat no kan pensuk iki nong kondong gini tairu nomor haka university gindon ki hostel ru te lada pi le chatai ke jinglut le se chu chi wi ki Langsung tu ikut lut lesi kal lara kalong 10,000 sebenarnya. Hang ni long setengah no setengah sen sepat tengkah. Kata ketiga benefit nombor taki semula puli jungi kiba long interest benda yang ada kalan veterinary. Semua ni kau bisa mangmai nak sedar. Nasa setiap men bisa ayu bi. Nasa tar be. Tang baga kat barang don mangalan dari layo sanction. Dari yo sanction la kadiga jil na university na ngan monitor hi kung bangali konsumsi bangali surprise checking gine teritai nomor yo kalong balong ketika assembly ka suhab tu ka dom don ti siap ini tai tapi ka ISBT ru tu kala chupai ketika ka bypass kala sungam te ngasuso nga ti bahkan ka senior kanega dobilat yang ne dobilat simen kamlong suitable tapi tibeliu kad sebas na suhab tong ya hapo department jang ada I'll not allow nam compromise kadiban scam Hakawai pat kaliang ubak Sanbor Shulai ubak kami ikatunat prisons ulayatu bakatunat kalapan kre menta bantaino eka central jail hamau diang haka jaka kabaar pausan akar bat yaka jaka nyo nagatunat urban affairs bat ndala deptai yaka central jail katunat prison kan saiti no yaka jaka kabadon hajil road jaka urban affairs ulaong katunat menta kadang Yau Menteri Ketenat Urban Affairs ubak seniau halang dhar baun wan pai na Dubai ban pendep ikikot kisla kenang bakatenat kan yok ban pa ya ke jingterwa syaka sokar pedeng ban mang ya ke tengka.
Ubasan bor ule thu bakan ni ke Central Jail kan la ban ngam hadu san hajar ngut ki koidi kata ar hajar san spa ngut ki shenrang bat ar hajar san spa ngut ki kentai. Ngila thua chopo ka Orban ban alot ya ka jail ban Chennai ke Central Jail arsan naka. Te kala sulung pending kan nga kamay di system ta kala initiate makanya lah ya shock meeting no wood lah ya pass ke resolution kamay ni shock meeting lalong okay ba kemudakan ai arsan hajar ya kata kaya jaka apa mau yang siapa ka prisons department jail. Di sisi Melayu ka jaka den only ingin move no ban kre ka DPR tai karang bang in ora ada support deli ba di assumption no center. Te ya kana ka jail road pan kana ka jail berapa jail road ngin la ngin ai no siapa ka Orban. Ngin ai ti ka Orban la ban develop kum ki parking kat na ka sor golong konjo step ke parking kana ka at least to the extent kan yarap ka bahe ba ti ka jaka rong tai po jail nang ilala ban dismantle ki lala ban sina kalau ka Orban ka laban plan pan aban sina ke parking. Te kum ki long kana parking apa Kendaila. Tekala Arab parking tu steam tinggal long tu kidon si saki shopping stall, shopping mall tekan generate employment ru ke samla juga hang tu kena he ba kana kala nang sunshine kana existing muda market